nasiyonale cy'igihugu cyose abisirayeli bose kugira ngo baharigwe ibyaha niho yinjira hera hahera. aho hera hahera naho hariyo isanduku. iyo sanduku yarimwo manu, yarimo inkoni ya Aroni, ikabamwo kandi na bya bisate cya gisate cyo gushaka ko amategeko 10 hama rikaba rigoswe n'abakerubi. noneho rero muko yinjira nawe nyine hari ikintu kitameze neza ntiyapfayo, haguma bumviriza bakwega bumviriza ko gikomeye, ariko arashikana ibyo byaha byose nasiyonali, ibyaha byose by'igihugu cyose kugira ngo bumvirize ko gikomeye. bene data, ariko Yesu kuri uwo munsi nyine ngo isaha y'icenda aravuga ngo Eloi Eloi lama sabakatani, bisobanurwa ngo mana yanjye mana none yikumubesheje. uwo munsi nyene ngo acaracikana ngo data, ngo umutima wanje ndawushyize mu maboko yawe, maze aho nyene byose bica birarangira ngo icyo gihugu kiratana mu kamwe kubiri. ubu turinjira tugashika hera, nta muherezi tugikeneye. umuntu wese ariko ni kwatura akihana, ukegera umukozi w'Imana akwegereye, maze ukavuga ukatura akagusengera, ahantu ushishika hahera ugatangura kuvugana na Yesu neza. Yesu nashimwe. nawe akamaro kagira gatatu, ngo igihugu gikingiriye ahera satani umututsemo kubiri. ubu rero turishikira tugashika neza hahera. Yesu nashimwe. akamaro kagira kane kandi nako tubona neza dusomye mu gitabo cyandikiwe Abaheburayo nyene, turavye hajya mu gice ca 10, igice c'icumi tugasoma hagiye ko ku murongo wa 4 avuga ngo kuko bidashoboka ko amaraso y'amapfizi n'ay'impene akuraho icyaha. ngo kuko bidashoboka ko amaraso y'amapfizi n'ay'impene akuraho ibyaha. ni ukuvuga amaraso y'amapfizi ayo kwari ugutwikira, ntiyashobora gukuraho gufuta ibyaha neza, kwari ugutwikira. ariko ngo amaraso ya Yesu akamaro kagira kane, naka bene data kagira kane. ngo amaraso ya Yesu Kristo arakura, akoza derere, amaraso akoza neza, umuntu agasigara yera derere by'ukuri. Yesu nashimwe. kuko ngo amaraso y'imfizi n'ay'impene ntiyashobora gukuraho ibyaha haba namba, ariko amaraso ya Yesu yaje yoza arafyerengeteza neza, umuntu ateragerere. Yesu nashimwe. bene data, tunezerwa n'amaraso ya Yesu Kristo. nubwo bumaro bune, mwene data wumvise ijambo ry'Imana, aho uri hose ushaka gupfukama urapfukama, nupfukame wumve ko Yesu yatugiriye neza kandi ariwe turingira tuza kutujana n'aya maraso ya Yesu. wizere umwami Yesu. murakoze cyane. Yesu abahezagire. hanyuma mugire subscribe ikintu cyose, hanyuma ego twame tugira umutima uciye bugufi. ugire subscribe, ama ugire share, uhaye n'abandi, usangize n'abandi ubutumwa bwiza, ama tunezerwe ijambo ry'Imana kuko niyo minsi turimo. murakoze cyane. Yesu n'abahezagire. ni jewe numvise ko twasangira amajambo y'Imana. Yesu nashimwe. reka dusozere dusenga. umuntu wese nimba ufite ikibazo byo kurupfukama ahantu usenga Imana, Yesu araguharira. Yesu agira neza. Yesu yatanze umubiri wiwe. Yesu yakoze ibishoboka byose kugira ngo tuve mu bubasha bw'umwiza, dushike ahantu ashobora kutwirobera wenyine. dushimire Imana, dushimire Yesu, dupfukame dusenge. turagushimiye Yesu, urakoze. ijambo rize rigira ububasha, nk'ububasha yagize muri Efeso, nk'ububasha yagize abantu bose, abantu bagakizwa. umuntu yumvise rino jambo acapfukama asenge yihane, acapfukama anezerewe, maze yishikire ahera hahera. Yesu urakoze kubikoze byose, ni mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. amen. ego murakoze cyane. Yesu n'abahezagire. ukeneye kudushikira haba ku nimero, uragira ni guteranya 1 8 1 6 2 2 3 8 5 1 4. ego turabakunda cyane.
yesu abahezagire ego murakoze amen.